Saya dengan Mr. Bala Mr. Bala. ataupun adik Bala pun okeylah sebab you 20, Umur 20. saya 40. Basic kita 20 tahun. Okey. So, saya ada 3 soalan nak tanya you lah. Ya, bang. Yang pertama, you dah buat BE dari awal sampai sekarang, you rasa apa cabaran yang paling besar you hadapi? Okey, apa cabaran saya hadap yang paling besar ialah rejection. Rejection. Sebab yang rejection tu saya pergi share dengan saya punya kawan-kawan saja tau. Bukan orang stranger pun, kawan-kawan saja. Tapi dia orang tak percaya saya. You ni buat bisnes ni memang tak boleh lah. Mesti akan scam lah macam tu. So yang tu satu. Dan yang kedua bang? Okey. Macam mana you handle? Okey, macam mana saya handle? Saya bersabar dulu. Okey, apa-apa saya ada fikiran, saya terus pergi kontak saya punya upline. Upline tu saya punya ayah lah. Okey, saya punya ayah and dia punya upline, dia punya upline semua tu. Okey. Whether saya tak, manakala saya tak dapat enough motivasi dari saya punya ayah, saya pergi kontak terus saya punya upline. So I just whatever happens, whatever saya dapat apa-apa feedback yang buruk, saya pergi share kat dia orang, saya just share saja. So when I share, I got saya punya minda tu akan kosong. So saya boleh continue, saya boleh start dari scratch. Yes. Yang ketiga bang. Okey, rasa-rasa lah kan. Apa mindset yang menyebabkan you rasa akhirnya you boleh handle that sport? Okey, apa mindset ialah consistent. Sebab kenapa saya cakap konsisten, sebab saya sebelum ni saya memang tak buat BE konsisten. Tapi after 4 months saya buat part time. The next 4 months saya join as a full time. Bila saya buat konsisten tu, saya tengok result tu memang luar biasa. And then I thought that, okay, kalau buat konsisten mesti boleh dapat. Mungkin tak dalam 1 hari, mungkin tak dalam 2 hari. Tapi kalau buat konsisten, who knows, maybe the next day dapat kan. So that's where I know that our mindset is everything. When you fix it right, mesti boleh dapat. Apa-apa pun. Mungkin yang entrepreneur campaign ke, Beijing ke, just fix it. Think later. Just fix it first, think later. Itu je saya buat. Yes. Boleh kongsi sikit tak? Apa yang you maksudkan dengan konsisten? Apa yang you buat? Okey, apa saya buat? 1 hari 3 post. Okey. Cakap dengan orang. At least 5 orang. Maksud saya kita punya produk, saya kita punya business opportunity. And then datang meeting every Wednesday compulsory. Datang event compulsory. Lagi apa? Itu je. Simple. Okay. And then lastly follow system 24/7. Itu je. Alright, last. Yes. Buat BE susah ke senang? Memang senang. Okey, tapi ada cabaran. Mesti ada cabaran. Tapi kenapa Gen Z sepatutnya buat BE? Sebab bukan dia tak ada cabaran. Tapi kenapa Gen Z mesti buat BE walaupun kat luar pun ada cabaran juga? Okey. Kat luar punya cabaran tu memang banyak, tapi kat BE punya cabaran tu memang kurang. So when it's less, for you to easy to overcome. So when you overcome, you know that wah, I did overcome. Wow. So you akan rasa memang bangga and you memang akan buat. That's where. Sebab kat luar punya cabaran tu memang besar gila. Korang tahu. Kat commitment, house commitment. Tapi kat BE ni kita ada commitment juga. Tapi commitment tu less. You can think less and you can do more. Yes. Okay. Thank you. Alright.